nyumodro mo kajomo ekpele keshi na edumoshi pintin ni mokonye chika yesai because nyumo lenche edumoshi nyumo lenche lebeni woni bi yo mawu agbo mawu kakada mawu nchole wodumoshi ni wo fio ni bi fe wo ke mawu gbemi ni mokonye chaki because nyumo lenche ele kwasi antwi ni ndumoshi nje tashi ni nwa maami ko lebeni wo fio ni bi yetashi ni nwa lenche wodumoshi achi wo ke ase wo le blema ni bi fe what sani wo ba hwi ciao o manye aba ne ya kan se azwairi ma short west asaba si na so si dia me pato e University Foundation and pato up dry fish pastries nyama ede nyama ehwiam nyama ekoso le pabrabo me pato to was na free at a University Foundation point number 0548 church 85 me pato ti anka ni pewu a anka echire twa yanka ne chi asembi ono ne aka no ono yankopon eni din sa woso na men che asem no se be kan street ya ye papa pa Bobo obo onyame so mponi na abeyo odifo onyame so mponi na abeyo kromfo Yesu asendu anasepa na odane akohwisami Yesu asendu anasepa na dane kronwe onyame so mponi na abeyo odifo onyame so mponi na abeyo nkwazazem pa Bobo a prophet probably a prophet tell ya dodo a sofu bi eyin be ma twetwe ne say gina so gbeti o de pe abemu abi true madie nu me say Bobo nyum ya no obo onyame so mponi antrohye kwaya wa ma ne sana se kwa kache ne say onyame so mponi na ba ya kromfo ni nyina Bobo ne boy papa tiase we enjoy his music with a beautiful music with a beautiful beat na Bobo otiase no ebe yase nyum dia oni abrechi ba ko fisa me no ne ade no no e ba cho no mo bonyo na pedunum senior don konom na George Ambule num ze papa George Ambule be say na yaze bibi oh e ba no shewa radoza be siebi ani ni nyanko woko disco waka dedi wati rado oh there's a enyume kama enumu ena ya papa keke oh we feeling is it amule ono so is keke kabobo ono so obo ponyom papa ni nyumu anu rekodi sofo I so ye bishop bishop mi sia keke kabobo hey ajari ye dwunu ho hunde nere ye nyame mpe wara pete ati biare ye dwe ho oh keke kabobo nyame shira otonyom na unyum nyina anye gospel but what that tune natural na ni nkora na enyini sa atam ye tio ni enyini keke kabobo bo nyum no na bi sha so mi tie ni nyum am ye sike o chese bi tini kwa ku preneu onipa de sani wazi bi are ye ke hu de onyame hu o etedwo ho ye nsana ye onipa hidua hintachiri ati bi are ye onyame hu o fantefo mo legend papa ni mo ne ka Bobo ni Bobo na sisu Bobo ni no chanya makete ya no ne yire ne ma ne tinye fofi antoata ne ti se Bobo grache 4 years ko betwam na papa wu ye amafukọ ye ne ya ye no ntima nkobi ye ti se papa wu ye ya because Bobo die na so bonyom
se no was asiso a anko a great legend kodwantwi mu nyina ne kodwantwi me papa kodwantwi on so tiase a opodum Prefe niwa ejo nyame shira wo Prefe niwa ejo nyame shira wo Prefe niwa ejo nyame shira wo Prefe niwa ejo nyame shira oh kodwantwi nyame shira wabonyom papa chise nipa bi se no eni hia mo nye patapa zemhunu a mewe makoko na mewe makoko na no wachi na mabesi stage we papa kroma to we yanyum o paju biatua mewe makoko na mewe makoko na jingebe na krache bia kokko na wo se bere mu no we Already agobo Jebra high attention TV ate share video na lock comment for me about to so fe na comment na for ko wadim ana be ka me makoko nam jingebe pataba ba ku kura de sabo tafre chance nim kwen oyesa na pa bobu o was asamando a any terrible chakano no mura ho any abawe owi ni okonya ka ebony me so recipes na chese eya ho so atase na natofo no akwabo chese na chese nyumi sie no no mo asamado a terrible jaka kra de Susan William no committee kra na patapa yemfrɛ nenu na pa bobo ebewu na nipa nim ne ku pa bobo ro mfi so yare sene ne ba ko awade se Ghana somehow sa pa bobo tia se nyina no ni yehwe no papa bongo sunya supodi asedi na se na metra no sadi ire no na ne base no me papa wusu me nkama no turuda se me papa bro na ma me na hwe no o ko interview azam ke memfa bufu na me adanse ho asam ne hu bi ne yetwa ne na adanse na akore ko interview mbi aso papa den pa ne kun no osimi mami o me mami ebura na me papa buro pa bobo no otime buro na na jane du intinka na me papa tiase a kan papa is the one of the great musicians odi amuntie na interview no odi tie interview no hwe interview na ti wakan yareho minim kra doctor wu mfie nso ana mfie nkro de 9 years ebeba tie no bodin che na kajagum ne enkoy tie for me sra me din de abena bene wa papa de net ede meto ne maame akosi abene wa wanya ne ba bi ko de ne bonnwom sa akosi abere we mante ase ba cha me na papa ede meto no me ne papa pa bobo o ye fa no Moses Kwakwa Japan Dr. Pa bobo me papa me na meto so mienu me sra mo na me ne papa na ete e wa agodo so aduru ye tie agodo so de ye betena bubu ahye ye fi bubu ahye no ne ye ba awoshi mangwase me papa na na ewo ho na me ko school me ne me maame amanyanta a ye fa no Janet donko wanya ne ba bi ko 1 year ba me sra mo me ne papa te no 12 years na me wo papa nche no na me ko school na me jina class 5 school bi wo akaneshi ho na me ko government school na government school na me ko na me wo class 5 na me maame no e ma me je school se me nimade nti odi chewing stick duawa ne pure water sa tam ne chechire sa nsuo no e na odi sua me nti o ma me je school tena fie me papa so aye no wo trek on tan ene ye ntena o break ba aye so ewumu ana wasan ko nti e kwatena manwo ase no ne e ba ene se me so me maame ewu me ni me maame da me papa na me ne tifiti me nkola brem
ti me ni bebia me maame fire me po maame na me no se me amanyanta na me no se me maame no so mother me pa chawa me step mother na me no se me maame no but se do ba bi no ka che me se me maame fire Abidjan abewu na sinso sebe na sinso wabewu me so na me ni maame ba bi ofri me ni maame nchi me papa na me ni mu no a me nenete enti aba se da kru bi me nua ba ko na o te ase papa ko fa ne be kan me ho ne e wo so aduru mama me ne time me nua na nia me nua ne dwane fifi fa na adwo asapoma o frifie me nua ne ko chinchin ye na bra boy ye basa wa wo rough oda kwahye man kiosk no toilet wa asabra be ka sei ana me ne papa tenti me what 12 years na me mami e time ni just ayaka dia no de me ne wo ka say me slave ana me tem papa nche so ni nyina no na me na mu one day dia opamo me yi me ne megu abode say me nko me so na me ni ba bia me ko enti me ona me nua no adwasa papa ba ye oba dia yi me ne megu abode ya me su enti ofa be say da na mo yi me nua de sa na de me ko so tuom choba zata no te hwaso ma me mu na me ni me nua ne kwatena enti ade a cha na maba odoko abayi pia water ton did mu na nkoyie na me koye choba adwuma o Susan me free choba adwuma no afei me koda kiosum na me ni obi koda kiosum ti me sori na makoto nsuo me koyi nsuo na me ton na me nya bia to aduane di na me nua no de me koma obi o Madina me ne kwatena ye ti me te wa na me te se me ma me ebusuafo se o mo hwehwe me ampa me de me koma me krom ya kwa na ma me ewu de da na me na ba ko o de o ya brewa ti na hwefo ni wo eti be sa bankai tata na mapati ase abobo ti ase ebe chi mu ti edi mu na metisa me na wu ewe ye krom ne yakoye ti yakoye no achemmase yakoye no me na ye na ye wie na me nua no be frem sa papa se ye mra enti yakoye me papa minnim sa me papa ngasa no ti ase no na obi enti me ma ne nchen me pen na me papa ti fitin collaborate me papa busu enti me ma me papa enti me ma maame ni nti maame no ba ope no obo papa no obo papa ni so ayaka dia no de ye be papa no esewadi enti emre bi kura no me papa ka che na busuafo se o mesesa ne niema enko ye kuro mu achemma ase me busuafo ba ye pa na maame ne chi omutum e wo suedo o chi omutum di na nsansa na obeli won ti na obi esro me ba be abejanta no obi eti papa pancha no de papa kontokwa enti papa frey say boni bia wa ye bia ye fancha no me kra na me nim say papa bewu o frey ma chemma se me na yi ase ye wie no say boni bia ye ni bia o fancha ye na ne ma ne ye me ye nya no ne ye mra ne chai enti me kra na me nim say papa bewu enti boso edru bro nya na ye me say ko papa chai baba so ti awoshi we sifie awoshi anya market enti o kansa no na be say da onye ye bone o se mbapa na mumra me nche bone bia ma yam no na be say da na o kansa no se ma me ye nya me ma me no me ye nya ono ma me no na on na ne de hia ne ye owu a ne japade ye dia na me ni me nua no me ka che da na ma ye fo biti ho one ye kansa asem no enti o ye na me si yo da ya te enti me kra na me nim say papa yare oba ye no na me nua ba ko ye fa de safo a ne ma me ye nzimani me nua na wu me nua me ba papa nche o wie school oba ho oba fie wa maame ne mpene ba si me nua de wie school no se wa ba ba ta papa nche no no so adwuma ye me nua ne free me papa nche ya okokwa so na de ye no de hwini mu moja ye de me nua isafo ayi ti ya wa nya ya resa so fie no ko guto ye eti papa sie me na no so ko sie me nua no so enzema na yale a che me papa nche me papa na me nim se ne yale na yale wuo ti me ho one day me te se papa wuto na say na baba de no e bodo wutoi enti mi die America na me ko ni fie ho me ko ya ho mu ha dan ho say sister be papa dan yo ti mi die America na me ko kolebu me ko no da medicals sata na obo ne hwen wo kasa nye yie ya se o mu sa ma me ne se o ne wo mba ma me aba nyanta se o ne ba obo wo mba na ne ma ne wo body me na me ti me oba ya le ya me yesa me ko da papa ya too late enti no because share the 3 times sata no we ya because share no kasa ye ti me share the 3 times ansana o me ko last day me ko na me wu say enye ye e no o kan chi gu ye ti o wu ya no baba busuafo ni bre pa asa ma me no dia o ma na nya ye no ti ma me no ye kwa asesra no o ka say onko fo ukrani ko fa ni sika mra na ye fa nya eyiye no o ka no say o ko chi ye no nya
sika ni bi nti omo fa yie ni ma nenye na obesi ni table na papa busuafo ensu si ni table e na papa busuafo su suro no ade na obi antimi kwa papa nche nti papa japade nyina ye nim ho hwe nti ye na papa busuafo so si yo o mate nti o si table no ye sa obode ebo emade nyina de ko di ma me ne ho but pimpo wa mayen nti ye yie no e da afeso ye ye kwa setra da ye frɛ maame no na ebusuafo se maame ne ma ye papa japade ni bi o ma ye fie no maame ne se o mayen amanya nta se o mayen na wa ukura abramadua no be face no obe kra chichide fitogo abeka wo Ghana enti na mebusuafo ne nyina fitete nyina o musuro no bi entimi nko ho ukwa wa no ne papa konta kwanti me papa no maame ne just opomo ne hu nipa me ankasa kra me ne baba kira ketete kra no wa papa fa banko school papa fa de be bia nko school enti onu ne busuafo maame no ne busuafo papa ne sika hwe wo mu enti ba akokra papa wu ye fa ne ma wuto onu na se sei ye de papa music asidi ize we di aye akola ni kra papa sika ene ne bibia mu ene se maami esu ewu me kra me antese maami ne yare me na no me twa me hu se papa fie ne junction maami ni poster bo se wakutia ba na maami oba o ware pa bobo so be kuna ma ya na se o ware so be ni yi me pa jo police fo mo Ghana maami ekuye legend na me se mo hwe yi se me pa mo chew mo mo akwara no ban enti se maami no kwa be sa abu ne kun maami no uyi ayi te power sifi wa se maami na wo Michael Jackson Michael Jackson maami ne timi a lashi pa bobo star bi aha attention TV onyame nka ho no chira makra bye bye.